Var. Bırak. Kuldalık mezarının var bereketi. Tatma beni ama. Şenkide de Var bereketi. Ya kança kıldınız aka? 70 milyon. Meliseka. Bereketi aytın bardın. Meliseka kança aka? Boğası kança aka? Hangisi kança? 85. 85 mi? Kança yaş? Bir yaşka çıktı? 85 değil. Tınç çıkan kança aka? 75 mi değil? Assalamu alaikum. Amansız bardaqlı Müslüman bir tuğanım. Bu tez jarıya kanalı. Bugün 2024 yılın 24 martı tağırağı jekşembe günkü qarata çıkarılır. Oş jergesinden salam aytalı. Uçkun mal bazarındabız. Hazır sizlerge men buqaların baсын aytıp bereyim. Torpok buqa. Odo maldarının. Анда çoğu birgelikte bileli. Bu жақта қармап тұрған байкелердің бұқаларын көрелі. Бұқа қаншада анаға? 95. 95 жашы қаншада? 2 тишкенім ба. 95 деп атып тұр. Бұлақ ауыстың көрелі. Ассаламу алейкум аға. Қаншаға? 78 ылғанға бермедіңіз бе? 75 ya. Ançaga vermedim. 78'ge bermedin deydi. Assalamu alaikum. Qancha gani? Bahası. Pahalı da. Oo, kızat bulan. 85 milyon. 85 milyon mu ekan? Ekoten. Narxınızı qancha ekan ağa? 1'ge vermedim başkan. 85 deydi. Narxınızı 70 ekan. Gördünüzler mi? Başka buqaları görölçü. O çoğun buqa sizden emas mi? Qaysini sizden? Bunavi qancha bunisi ağa? Qancha yaş? 1 yaş ekan. Ardaqlı görüşçüler gördünüzler mi? Başında. Buna buqani göreli. Ya bahası qancha ekan ağa bunimiz? 85 milyon. Derski turadi qo. 85 ming deyishmi? Qancha yaş bunimiz? 2 mi? Yaş bolakpa deyim. Jetelek be. Qanchaga berasiz? Kuregini aç. Ha, sen de. Görüyorsunuz kengir. 70'ge bulan. Buna biz geldik, bağ geldi. Ver. Çoğu kişi orada. Aha. Ey, zaten o. Makul. Oldu turadi, mal bazarda. Qancha ekan ağa bu? Masraf kaçta? 83 verildi. 83. Hangisi bu? Qancha yaş aka? 83 beriptir, 1 yaş ekan. Qancha ekan ağa? 65. 65. 1 yaş bolup qaldı? Sizniki qancha? 80 tam var. 80 kemi var bu. Tez yer ekan ağa. Tez yer ya. Aha. Ağa buqa qancha oldu? Bas. 85. 80. Ana 5 be. Qancha yaş? 1 yaş mı? 2 mi? 1 yaş. Var. Bırak. Kuldalık mezarının var bereketi. Tatma beni ama. Şenkide de var. Var bereketi. Ya qancha qıldınız aka? 70 milyon. Meliseka. Bereketi aytın bardın. Meliseka qancha aka? Boğası qancha aka? Qancha Meliseka? Meliseka bışık o'xshaydi.
Mensege, qancha oldu bahası? 70. Qo'l tartam, kengir bağlayveramiz. Neresi yok? Bitirin. 70 mingdan jo'g'ori ekan. Voy, ikki o'ylab qolmab turgan buqani ko'raylik, qanchaga buning bahasi? 110 kami var. Chiqqan svetqa bu. 110 ming? Tinch chiqqan. Güzel şimdi. Böyle. Qancha ekan aka? Ya bununuz qanchaga? 100 ming mi? To'polon qiladi qo'jaman. Ha buqalar qanchadan bo'ladi? Aga buqalaringiz qanchadan? 85'ten. Yo'qotangmi? Dikkat et. Ha, yaxshi. Bir yoshdan o'tdi? Poltoraşka. Ha. O buqa kimden ekan aga? Lotus çıkardı. O da lotus. Satıldı. Satıldı mı? Ne oldu bu? Qanchaga satıldı? 160. 160 ga u. Qancha zashgan ekan bu? Üste çıkma. Oho. Qarangizlarchi. Ya qancha ekan bundan bahsaga? Qancha ekan bu? Surib o'tasizmi? Bu sizdanmi? Bilmayapman, o'sha sirasam jo'qqa endi. Ketib qolgan o'xshaydi. Qanchadan aga? Sizdanmi? O qanchadan? 100'den de utan. Kötü. Har birinchi 100danmi? Harbi. 400 mingdan o'sha ya. Qancha yoshdan bular aga? 2 yaşında. 2 yoshdanmi? Qaysi yerdan olib keldingiz? Pravdadan aldı. Pravda jirgasidan kelib ketdir. 100 mingdan ekan. Ko'rdingizlarmi? Bishib yetilib qoldi. Yo'qizlar kimdan ekan? Sizdanmi? Bordi-ku? Yo'q. Qaysi sizniki? O to'rtov. Qanchadan? 90 mingdan. Üçü sizden mi? Üçü sizden mi? Qanchadan berasiz aga? 80'den. 80'den mi? Aga qancha bununuz? 75'ten. 75'ten. Hangisi qancha? 85. 85 mi? Qancha yaş? Bir yaşga chiqdi? O'tdi. 85 deydi. Tinch chiqqan qanchaga? 75 ming deydi. Nolar sizden mi aga? Ya qanchadan bular?
Birge çık elek ak bara. Birge çık elek ay jastı. 12 0502 12 04 12 541 numara Satıldı mı? Toyota. Unağınızı alınız. Başkalarına toskol Satıldı mı? 541 numarındaki ak Toyota. 64 çarmı iş. Unağınızı alınız. Başkalarına toskol olacak. 64 çarmıga satılып тұр аға. Көрушілер. Наке, көрдіңіздер бе? Азыр радио жыл жаңылғандықтан жақсы болбай қалды. Ассалаумағалейкум. Амансың бе? Уна чек квартира сатылуучу, буюм, тайым жана ошондой эле бардык нерсени жарнама кылабыз. Жылкы ат. Ан үчүн биздин Тез Жарыя каналыбыздын телефон номерлерине байланышыңыздар, ардактуу мусулман биртугандар. WhatsApp аркылуу да байланышсаңыздар болот. Бул жактагы жаш торпокторду көрөлүчү. Аға, мына торпоктор сизден бе? Мына ол бе? Қанша мұныңыз? 50 000 дейді ол. Ұрғач, еркек. Арқан қаншадан болды? 100 сомдан ба? Метрі не бе? 3 метр. 3 метр 100 сом ба? 3 метр 100. Мына екөнтесі бе? Айырмасы жоқ ба? Айырмасы жоқ. Ноқтолар чымна олар? 250. 250'den mi? Қаншаға кетті аға? Алып келді. Қанша аға? Bilmem 60 lira tamam. Ұрғачы ма? Еркек пе? Бағылда отыр ғой. Жаш торпақтар қаншадан аға? 57. 57'den mi? Ayta beradi. Baklar verme. Qo'ying ağa. Versin puldan oda zava. Qancha torpağın? 50 pega. Balаңыз сатыры? Салам. Тез Жарыя каналы. Аға қаншадан мына торпақтарыңыз? Оқшаш ға? 50'den mi бұл? Bu qanday kanal bu? Tez Жарыя kanалы. YouTube kanalı, ha? Qancha bunları? 68 mashakam olgan. 60 değil. Har hafta 50 bosh kirgizadi. Ha? Buna bak görüp Allah'da koy. Siz. Ya men просто mol tashib kelaman, baylab. Qancha verdiniz ağa? 48 be. 48 verdi. Sizin dediğiniz qancha? 50 lira. 50 lira. Pazarımızda. Kaç yıl bağlı dağılar? Qancha ekan bular? 55. 55 mi? Qancha verdiniz ağa? 7 verib qo'ydim. Sizga berem, boshqasini bermayman o'sha pulni. Qanchaga? 49 ga ol dedim. Ha. O'shaga sizga berem, mana jajli olma aka, o'rg'ilganlar bilan. Qanchaga torpağınız? 55 to'g'ri. 55 be. Satıldı mı? Faysal. Qanchaga ketdi? 44 jarımga ketdi. Qanchaga bunuz? 50 kam var. 50 kam var. Kim so'raydi aka, kengmen so'rab qo'ying. 41 ga so'radi. Ha? Qancha qo'z? Yaxshi. Tutuyla qaldı. Ortalarda 2000 so'm o'ynab adam. Eko bir bağlı tavu. 98 ming so'm bo'ladi. 98. Bağılыңızlar. Yo'q, siz o'sha to'g'riqda 1000 so'm qo'yarsiz. Eko 98. 5 so'mga qaçman savol. Qanchaga ketdi? 99'ga eko ketdi. Eki baş. Gördünüzler torpaq ketdi. Erkek ököteng. Jaş torpaq qanchaga? Jaş torpağınız qancha?
Bağası qancha? Torpaq emas ekan, bular men shu torpaq. Hozir so'rashdigan bermadim. Qancha? 46,5 qilishdi bermadim. 46,5 qildingiz bermedi. Yaxshi. Qancha buna torpog'iga? 50. 50. Chaqalay chiyib ketib turadi, Nigroldan shipa qo'yishingiz kerak ekan. Torpaqlarni to'polon oldi. Qancha ekan bunimiz? 45 kamlar edi. Qanchaga so'rashdi? Nazaringiz bersin. Mol bozorga kelsang, jamon yeyib kel deydi shuning uchun, ha? Chidasang. Bo'laveradi. Ya, torpaqlar qanchadan bitgan torpaqlar? Yo'q, 63 bo'ldi. 63 berdingizmi? Siz qanchada o'tasiz? 64 berib o'tamiz. 1000 so'mmi? 1000 so'm talashdi. Men turib tursam 1000 so'm chegib qoladi o'xshaydi. Qana? Tartishdi. Zo'rda bo'ldi. Ko'rdingizlarmi? 64 pul ekan ketib qolaymi? Necha olaver? O'rtada 1000 so'm ne qoldi turnaga? 1000 so'm talashdi. Qayerdan olib keldingiz? Gulbardan. Gulbardanmi? Siz qayerga olib ketasiz? Men shu aeroport qolib ketaman. Oo, Arifjon joqqa ketayotgan. Keting aka, aslimi? Tez jari ekan hali. Berdingmi? 64 pul aka. Yo'q, voy. 1000 so'm talashdi aka. Chechalmadingizlarmi? Meni ketishim bilan kutib turadi. O sotilgandan men puturadi qasdan. Qaysi? Satıldı mı? Çok satıldı. Qancha? 55 milyon. 55 mingga sotilib turmi? Ha, sotiladimi? Kemi var mı? Qaysisi sotilib ketdi? Buni oldi. Qanchaga ketdi unimiz? 42,5 ga. 42,5 ga. Oo. 42,5 ga ketdi. Egerda kimde-kim ögüz, buqa, torpaq alam dese, şu algan ağalarınızday olup buyursun bardыңыздарга. Ал эми сата албай жаткан агаларыбыз, азыркы агаларыбызга окшоп сатыңыздар, буйрусун. Ага канча бунуңуз? Торпоңуз 42. Канчадан ага? 45 та. О, ала торпоктарчы. Багасы канчадан ага? 35тен бе? Мына кичинекей торпок канча экен? Тез жарый экен алы. Aka kança mı kişiye toplamız? 35. Erkek mi? Tez Jariya kanalı, YouTube kanalı. Hatta alıp koyunuzlar, görüşü alıp koyunuzlar. Kança kamınız? 33 kamyon. 33 değil. Alçı bizde de izleştirilekmiş. Noğunuzçı? 35 kamyon. 35. Jariya kılıp koyacağınız болады. Şu yerde ayıp bağınız. Malçı gerek be. Ana buna gerek. Malçı gerek be. Şu yerde ayıp koyacağınız болады. Malçı katar. Kim kayırga gerek. Ya kança kanaga bunuz? 42? Erkek mi? Kançaga suraştı? Kayaktan alıp geldiniz? 38 ming değil. Buna şunday, torpaq 38 ming eken. Torpaqlar kançadan boldu atağa? 40'tan. Torpaq egiz bir deyim de. Ha? Kançadan ağa bağısı? Biliyorsun. 33'ten veren tatsız. 66 da. Kaysilerden alıp geldiniz? Sütemden çıkan mı? Çıkan mı? Ha, içine gelgende o şoku aytkan. Aa, torpaqlarınız kançadan? 28, ana 30 kam var. 28, 30. Ağa birosun berin 20 mingge. Birosun berin mağa 20 mingge demeyim mi? Alıp barıp mal kılayın. Qayerden alıp geldiniz ağa? Üçeden alıp geldim. Üçeden. Sütemden çıkan mı? Çıkalek mi? Çıkalek mi? Toyut qanday oldu bu yıl ağa? Toyut qanday oldu? Çöp жақшылы oldu? Çöp bu yıl. Yırtık nasıl yapıyor? Ha? Nasıl çöp çok.
Böyle izdegen adam aldı. Жақсы. Базар қандай екен? Қымбатшылық бар, арзаншылық ба? Ne? Базар. Yer mi? Шу жер. Yer bugün saat 40 attım ben. Pazar yok. Күчөдө кандай болуп атат? Күчөдө базар барбы? Ödettiler sonunda öyle. İçine alarmaz bol bırakınca karap alıp tuttum. Базарыңызды берсин. Kaç ol? Sen var da. Мына ушундай баалар. Турпа канча? 8 aka. 18. Бер, мен алып кетейин. Канча турпоң? Ha? 25. Erkek burgaçı o. Ha? Burgaçı. Ол жерлеринен чакалай чыгып кетиптир го. Нигрол сипеп койгон макулбу? Ошондо жок болуп кетет. Яска саптуу? Турпо канча болду жигиттер? 28 kamar aka. 28. Buna 30 kamar aka. 30 бол. Бургачы? Жокаттан бургасы. Кайсы канал? Тез жария каналы. Андра тартпаң. Канча? 28 kamar aka. 28. Жақсы. Үйүзү кателейген эти ташыңыз болуңбу? Бургачыда? Кайсы жактан келдиңер? Лаңгарга салам айтпа. Торпок канча? Торпок. Торпок 22 ming. 22 ming? Oho. Kaç oldu mu? Торпокко бардык эле кызыгат го, бардык эле кызыгат. Мына ушундай. Мал аябагандай көп. Тагыраак сиздерге толук эле маалымат болду окшойт. Мен болсо жыйынтыктайын эм. Сатылдыбы? Satılmadı. Канчага? 53 mingga ketdi. 43 mingga degan. 43 Ургач, а? 43 миңге сатылып тур мына, көрдүңүздөр. Базарыңыздарды берсин. Бардыңыздар, ийгиликтерге жетиңиздер. Ага, ошо акча санаңыздар. Көрдүңүздөр. Ар бириңиздердин, ар бир мусулман бир туугандан чөнтөгүндө ушинтип акчалар батпай калсын. Мен болсо чыгарылышты жыйынтыктайын. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Тез жария каналы. Кимде ким жардама кылам десе, телефон номерлерибизге байланышыңыздар. Биз үй, ат жана ошондой эле машина, ар түрдүү буюмдарды сатылуучу нерселерди, чек квартиранын бардыгын жарнама кылабыз. Бизди колдоп туруңуздар. Лайк, комментарий, жакшы сөздөр. Ардактуу Кыргызстандын көрүүчүлөрү, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Уна, чек, квартира сатылуучу, буюм, тайым жана ошондой эле бардык нерсени жарнама кылабыз. Жылкы, ат. Ан үчүн биздин Тез жария каналыбыздын телефон номерлерине байланышыңыздар, ардактуу мусулман бир туугандар. WhatsApp аркылуу да байланышсаңыздар болот.